wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngiri ngaha abo majambo nakoresheje navuze uti mbasige ngaha umunzani. Mbasige iki? Umunzani. Uja mwawubonye ni mwawubonye. Nukuri twawubonye. Iya cyane igipimo. Uja igipimo cyane. Wewe metre yo kama ni Yoshua. Aha tutavuga ikigwa kijanye n'abanasengegwa mana bifite ishusho y'umuntu nuzana bifite ishusho y'ikintu ibikigwa mana ngaha bifite ishusho y'iki y'umuntu ibivuga nibyo byitwa mana nibyo byitwa mana yavuze muri kuva 21 ibindi bigize bibiri izana ngabyibuye ukazana bya kibra birajari kibagwe oya nukuri ariko mwarimu naje mura kwigisha kubera ko bivuze ngo banakwigishe kamwe ku kandi mwarimu naam tugomba tugenderere yego kabisa ijambo ryasozeretse ko ravuze ati ko mutizera Yesu ninde azobazura ariko ikibazo gihari aba biteze ko bazozugwa na Yesu mbega kijagiye yapfa yazuwe nani oya ngira ninde yamuzuye ko mwana ko yapfa yazuye nani ninde yatumye apfa ninde imana bana hii ngomana mwenye niyo mwarimu imamu yakuchaga balbidrisa imamu twebwe Yesu tutokwiza ko yatuzura niko bwigiye yapfa haruhamwisha kandi yarananiwe no kwizura ubwiwe niyo mpamvu no kumusaba apfa yakuna ataka bavuga ati Eloi Eloi lama sabachthani Mana yaje niki kikumebesha je kubera ko narakina kimwe ashobo uyu tuzura wabushoboye gatangura kuriya uyu arira Jerusalem ariko kimwe gatatu turakari ndo byanditse Yesu arira igimana rero zura jewe itazi n'umunsi w'umuhero itazi n'umunsi w'umuhero soma mbere 24:36 Matayo aravuga ati hasome ariko uwo munsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi ati ntawe ubizi niyo abamarayika bo mw'ijuru niyo bavuga abamarayika ntibazi uwo munsi w'iduka cyangwa umwana w'Imana na Yesu ati umwana w'Imana bajya kuvuga ngaha na Yesu ngo nawa azaza guta abantu atazira umunsi w'izuka azaza gute isi ngorane gayeme iyo si ngorane mufisa ikiri kibazo genda mwigi mwarimu aba nabo batarere b'abarimu baza kwigisha mw'ijoro abanyeshuri batashe nabonye abana n'aba kwigisha mw'ijoro abanyeshuri batashe yego muba wotega ikigo igere mu kigo tuje mu kigo rero yasoma igitabo ngaho yatanguriye ko ngo umufanuzi wa Bibiliya wa Kiafrika rukumbitse ese cha mu gushaka kupinga je watenya inyandiko natanze muri Yesaya 4:6 jiska 20 imana idonda neza ukuntu baturirwa mana n'ukuntu babibumba uyacavuga ati nanye niko nimwe nigeze nanga atari amajambo yavuze ngura hehe mu mutwe bivuze ko sinatanze muri Bibiliya n'amajambo yakuye hehe mu mutwe burya mwarimu nashenda mutahura nuko yatabonye igipapuro yacere ko nazikura hehe mu mutwe yashaka ndora igipapuro kiki cyane cyaba professeur nanda kidugonye kubera ko wagiye kubinikigwa umara kwigisha nari kirwa project nakudugaraga oya hafi bavutse gwiki tudugerero wawe birani muyipinga ukazanira umfafanuzi dictionary yawe iyo ugapinga Bibiliya yemwe uyapinga Bibiliya n'umukozi w'Imana umupasteur jewe sindimwo genda ikoresha Bibiliya kubera muyikoresha mu masengero iwanyu kandi mukayicubahira kandi mukaheza n'icubahiro nzabona no kwisoma bayisoma yego none yisomye abayisenze oya nukuri wewe wayisenze so Bibiliya uyasomye umugore wabo wamusenze umuhaye akabizo umusenze n'urukundo icyo bitwa mahaba nimuzi n'urukundo rwe ubasoma ibuye uburisenze twagere mwarimu reka cyane igice cyo dukoresha iminota byavuze ari byinshi bandi hara kwiryo buye nyene yavuze somera itangurire 3:5-14 itangurire 3:5-14 hasome oya mwarimu nafite iyo ntebe ryawe munzanire ryandebe yarekanaga icyandebe negeze muri zanire hano zanire ryandebe ribuyiga genda mwigisha ngo mwana moye kure matrenere mu mwana mutonye cyane ngo mwana mwigisha zanibuya cyane we rijyangiriye intebe niwe mushire ngahanda mwigisha cyane intebe nibuye kira kugira bigende wowe mupagani bwawe z'umupira muze mu muriro kazi kariko twakwigishije kiraho
nutuvuga ati ngo niserese ngo abanyigishe turakwigisha kuri zero sindagusaba nawe n'amafaranga Oya, somye mwarimu iyo haravuga hati 3:5-14 itanguriro ndiyo Yakobo uyu ni mwe y'Imana Yakobo bose baremera ko Yakobo ari umuvugishwa n'Imana mu nwa z'Imana ndiyo ashinga inkingi y'ibuye yashinze inkingi yibuye naje gide yisize ga ku ntebe inkingi yibuye ndiyo amaze kuvugana n'Imana amaze kuvugana n'iki n'Imana aha yari amaze kuvugana n'Imana Yakobo ashinga inkingi yibuye bigenda ngwiki ayisukako ishikanwa akayisukako ishikanwa ry'ibiturire ayisukako n'amavuta ya elayo raba weye shobora abantu n'uturangora n'uturanyoteza weye shobora hano Yakobo yashasuka amavuta ya elayo arahezagira akagira iki yaje muri siramo ry'imaka kwa yoriri sadarihereza ibitu ndarihezagiye Batoyoteri sinaheza aho hantu Imana ivuganiye nawe kuri ryabuye Yakobo ahita Beteli akahita Beteli na n'ubu hitwa Beteli kubera ryabuye yara apinga nawe to genda wiki arageze kubiza mitima bifu urisenze uja mu muriro usenga uyu n'umugigwa sugusenga n'umugigwa akaraja ko mwarimu uno ngo tugima ko turi gusa ujya n'umugenzi wakoze naso tuzabemera Aburahamu ntabwo kari yambaye nani zari zihari twebwe ujya mugenzo tukora uko se kuzabemera gitiki yawukoze oya kandi amubaza yambaye swibi agiye muri dushe ntaca hanze abantu bahari oya abari gusa azajaye abari gusa ayo wambaye uwambaye ishuka zibiri imwe ku umuhenyi uri gusa iyindi hasi uba uri gusa mbega abantu bose bahora mw'ibarabara uzi gute ko wambaye iboga wari Beatrice naam atarajako ujya kazira umusomyi wiwe bavuja muhungu ati n'Imana yabo rero iyo Mana ngo nigira connection ngo nimake ngo barabe imaka ngo ino yavuze ino ngo imaka barahazi yavuze ino kuri ryabuye turagiye rero imaka hahabwa abahazi twagereje abese muri ko dufise ibigirwamana tubibumba cyane tubicura kandi tubisenga aho tuja imaka tugasoma ryabo rya Alkaba akerekana asigura ati tuba turiko turarisenga twebwe twende twisigwa rero tukavuga muti ahubwo si ukurisenga ni umugigwa umugenzi wakozwe na sekuruza w'abemera yitwa Aburahamu ari maka yarasomye rijyabuye inyuma y'Aburahamu n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nawe atarasoma rijyabuye yisuze ibyakozwe nande na Aburahamu kandi Aburahamu si we wa mbere yatambuje iyi migigwa yo gukora ku mabuye meranda dusome bya nyandiko yo mu Itango mu gitabo cya Bibiliya 3:5-14 soma tumvirize Yakobo uyu ni intumwa y'Imana Yakobo ashinga inkingi y'ibuye Yosuwa ndasubiyemo Yakobo yashinze inkingi y'ibuye n'ujya muri rya buye rya Buseko oya itandukanye n'ibuye rya Buseko endelea ashinga inkingi y'ibuye hamaze kuvuganira nayo yaramaze kuvuganira n'Imana amaze kuyaga n'Imana ndiyo aca yisuka ko ishikabo ry'ibiturire uyu Yakobo aca yisuka ko ishikabo ry'ibiturire ndiyo yajanye isadaka kwibuye n'isadaka iyo banda ayisuka ko ishikabo ry'ibiturire isadaka Yakobo yakoze twebwe tuyikora haya ku musozi wa Arafa turabahaga ndiyo ayisuka ko n'amavuta ya elayo akasuka k'amavuta y'iki ya elayo ubu rero Yesu barabahaga mbindutse Yakobo hamungabiza amavuta muzane ya elayo muzane kabisa sukeko nayibagiye ndayafise wayibagiwe Yakobo yaciye arasukako aripodora neza kugira nyine ngo urayibone kugira nyine umugore yipodora nawe aripodora neza risa neza ayisuka ko n'amavuta ya elayo aho hantu Imana ivuganiye nawe Yakobo ahita Beteli Yakobo ahita Beteli ahejeje kuvugana n'iki n'Imana natwebwe hajya dusoma n'ijambo imaka hitwa imaka bifu yiwe rero nukubera bo ataho bigera aho hari naho bafisi iryo buye naho bohurira n'agashayi naho bafise niyo bifu tugira nk'agashayi agacaga imisaya
uzopfa nabi gatwawe. wewe wacha uba twagiye kuri sega ujya gusenga. Mwalimu umusomyi yashabwa bazakurikira ngo n'Imana y'abasengera ngo nigira connection. Ngo nigira connection. Ngo nibaki ngo bahagara ruku. Ngo nibo hagara barabino cyangwa ino. Waje turabino nino. Tubayabanje muri sumusarabase. Tateto abesiramu. Soma Zaburi ijana na bitatu n'umunani kabiri Zaburi. Ndasenga Ati ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera. Numbereye urusengero rwawe rwera. Akabazo karaje. Uyasenga atumbere urusengero rw'Imana rwera. Urusengero rwitwa gute? Aha yari atumbereye hitwa gute? Nabonye ngene ntegera connection. Ucize ngahagana na connection yagira. Abeze ngabeza hamwe. Kumwenge bwa Yesuwa indwi rimwe Yeremiya indwi rimwe ahagarara ku kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. aha none Imana ishigiye mu rutarima yenda ati hagarara ku kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. ntabwo yapfa guhagarara gashatse kujya kwiwanyu guhagarara ku kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. niyo mpamvu abesa mu gusenga dusenga tuba ku kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. no guhamagara umuhamagazi atangaza nama ahagaze ari ku kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. twebwe no kubaga tubaga igitungwa tuhagaze muri position mu kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. yani kila kintu cyose kitwa ibada kiza kishimisha Imana tugikora tuba ku kirimba kirora ku ngoro y'Uhoraho. uyashatse tugiye kujya kumusaba turabakitse twebwe oya nukuri umusaba nakaga turaje kuza mu kanya mwarimu aho yashatse mu nyandiko ukurikire yo muri Qur'an gatandatu irabe gatandatu indwi na gatandatu sisi Qur'an gatandatu 76. aho ni Aburahamu aho yacabe ngo Aburahamu yasenze inyenyeri ngo n'Imana yiwe. Soma namwigisha inyandiko ngo natwebwe ku musigiti hangwiriko aho yaceyereka ngo raba y'Imana ngijya kigwa mana haja. Soma na ulipomuingilia usiku uyu ni Aburahamu atiyo igihe ijoro ryari rimugeranye akiona nyota akasema yaciye abona inyenyeri. Aburahamu ataravuga bwa gute huyu ati huyu ni Mola mlezi wangu. ati ni Imana yo imbeshejeho. Ilipotua akasema ati iyo nyenyeri imaze guhagarara siwapendi wanaotua. Aburahamu ashaba ati jewe rero sinkunda ibihagarara. Alipoona mwezi amaze kubona umwezi Aburahamu unachomoza alisema huyu ndiye Mola mlezi wangu. umwezi userutse ashaba ati iyi rero niyo Mana yiwaje imbeshejeho. Ulipotua akasema ukwezi kumaze guhagarara aravuga kama Mola mlezi wangu hakuniongoa ngo niba Imana yagita imbeshejeho itanyoboye ndiyo nitakuwa katika kaumu waliopotea. ati niba Imana yanje imbeshejeho itanyoboye nzoba mu mugwi w'abantu batakaye. Maelezo ubusobanuro Ibrahimu sakuruza abana ya Aburahamu alimuomba Mola wake mlezi akasaba Imana yo imubeshejeho naye ni Mwenyezi Mungu nawe ni Uhoraho akamuahidi usiku ulipokuja akauziba mchana. ati rero Imana ishamusezerana ijoro rimaze kwinjira Imana ikora ijoro Imana ishiraho umutaga ndiyo akaona nyota akabona inyenyeri inameremeta zihagarara zikayanyenyeri akasema akaravuga huyu ndiye Mola wangu mlezi. ati ino Mana yanje imbeshejeho. Ilipopotea imaze kugenda akasema kwa kukataa uungu wa nyota akaravuga mu guhakana no kwanga ubumana bw'inyenyeri sikubali kuabudu miungu ati jewe sinemera gusenga ibigirwamana inayoondoka na kugeuka. Imana igenda ikongera kandi igahindagurika. ati Jesi nitari gusenga ibyo bigirwamana. Na alipoona mwezi amaze kubona ukwezi umechomoza baada ya hayo akasema amaze guseka inyuma yawe yacavuga akijiambia mwenyewe ariko arigira wenyine ubwiwe huyu ndiye Mola wangu mlezi. Ulipoondoka mwezi ati niyo Mana yajembesheje ukwezi kumaze kugenda rero na kukakidhiri kuvunjika uungu wake. ama noneho haje hagaragara intege nke ubunege nke z'ubumana bwo kwezi. Akasema akaravuga ili kuzielekeza nafsi
ziombe hidaya mu gushaka kwereza imburi no gushaka kuyobora imitima y'abajya abantu bagira iki ukuyoboka. Ninaapa kama Mola Mlezi wangu acararahira ku Mana yumbejejeho hakunirudi kwenye haki, Imana icamwezi isezerano ryo mukuru ryo kuja basi hapana shaka nitakuwa katika watu wanaobabaika, wasiojua mojawapo wa kulishika. Urumviriza ibintu se kuzaburamo ati Imana ritanye wejewe zo muri babandi bazokwamana makenga bazobura aho bahagaze ibintu se kuzabemera buraha ntabwo yigeze asenga izo nyenyeri kubera icyo Tunaendelea. Enyi watu wangu, Aburahamu rero ko yamukije n'Imana akahamagara bati emwe bantu banyu, mimi simo katika kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu na sanamu, ati jewe sindi kumwe namwe mu kubangikanya Imana n'ibi bisanamu na kuyabudu. ibi bisanamu bigomana no kubisenga. Ati jewe sindi tari kwifadikanya namwe kubera ikamara yavuze amajambo se Aburahamu yabaza akongera agacura ibigirwamana mu bwami bw'umwami yitwa Namurudi, bamwitwa Namurudi bin Kanani. Aburahamu se wiwe niwe yacura no kubaza ibigirwamana, manake yakuze mu muryango basenga ibigirwamana, Yakuze nka jewe, yakuze kujya kwa Idirisa babibaza muri Katolika. muri Gatolika. Mariya mweranda nyina W'Imana bagasenga Imana zingahe? zitatu. Hari ijambo ry'umugabo yavuze rero, uyu mugabo yavuze ijambo rikurikira ngo ntajyanditse ngaha, yavuze ati ngo wowe ntibasenga Imana zitatu ahubwo basenga Imana imwe mu butatu, ngo ntibasenga Imana zingahe? Zitatu, ariko basenga Imana imwe mu butatu. Urumvikana siko yivugiye mbega abasenga Imana imwe mu butatu Bibiri tubwira ngo iki? Soma Bibiri itwigisha iki? oya n'abasobanuzi b'abakirisitu babitahuye ko Babo barati haravuga hati abadoteri bagusumba wawe ndiyo none idini ry'ikinyoma nirihe? none idini ry'ikinyoma nirihe? Ni idini ryose twigisha gusenga Imana mu buryo budahuye n'iby'ijambo ryayo rivuga. ngo ni idini ryose ritwigisha gusenga Imana mu buryo budahuye n'iby'ijambo ryayo rivuga. Ndiyo amadini yose y'ikinyoma Bibiliya yita Babiloni akomeye. amadini yose y'ikinyoma Bibiliya ayita Babiloni akomeye kubera ko inyigisho nyinshi z'ikinyoma zatanguriye mu gisagara ca Babiloni, ndiyo inyuma ya wa mwuzure mu gihe ca Nowa. kweli kabisa. Izo nyigisho z'ikinyoma rero zarakwiragiye ku isi yose, zaramaze kuzura ku isi yose. akarora abantu b'Ababuloni basenga Imana zitatu zifatanye, basenga Imana zitatu zifatanye. Ndiyo no muri iki gihe 2023 amadini menshi yigisha ko Imana iri mu butatu, yigisha Imana ikiri mu butatu, ariko Bibiliya yerekana neza ko hari Imana imwe y'ukuri. Bibiliya yerekana ko ari Imana imwe y'ukuri. Ivugiye ngo abantu basenga Imana zitatu ariko basenga Imana imwe mu butatu. Si wowe niwe aha mwe murabateka mitwa abanyesa badogiteri biwaye sabakiriso bana ndamwongere inyigisho y'ikinyoma y'ubutatu. Bibiliya yigisha ko Imana Yehova ari we muremyi we, no ko yaremye Yesu ndiyo imbere y'ibindi byose. Yesu si Imana mushobora byose, ndiyo ntiyigeze avuga ko angana n'Imana, ahubwo yavuze ati data aranduta. yavuze ngo data aranduta. niba yabivuga muri Yohana 12:8. ariko hari amadini yigisha ubutatu, akavuga ko Imana igizwe n'abapersona batatu. niyo byivugiye ngo basenga Imana mu butatu, mubwira bamwe basenga Imana mu bapersona bangahe? batatu. so byivugiye ngo data na mwana na mutima mweranda niyo ngwe munyera. Imana mugize bitatu murebye ati ijambo ubutatu iboneka muri Bibiliya. naryo iyo ni inyigisho y'ikinyoma, iyo ni propaganda. Ko ndagushimira warirashe ngaha ni wabyivugiye mwarimu ngoma namwigisha ni umunsi abenga yatahuye ijyanye hejuru hamwe n'ikimana n'igice cy'ukwezi. ni kubera iki tubishyira hajya twebwe? reka nawe mwigishe ejo naza kuba muri ubu buyobe, naza kuba sinigeze ndonga bese babanyigishije. Soma Korani 17:12. Korani 17:12. Korani tafsiri Kirundi
Alisoma 10:12 ndiyo kabisa. soma Na kare n'umurundi nawe nyene. nyarutse 10:12 ijoro n'umutaga hasigaye gahunda iminota mike. ijoro n'umutaga twarigize ibimenyetso bibiri. Ati ijoro n'umutaga twarigize ibimenyetso bibiri. Duca duhanagura ikimenyetso cy'ijoro tugihanaguza ikimenyetso cy'umutaga ndiyo kigira umuco kugira ngo murondere ingabirano zikomotse ku muremyi wanyu. ndiyo munamenye ibitigiri by'imyaka n'ibiharuro by'ibihe. ndiyo kandi ikintu cyose twaragihinyanyuye neza. hagarara. Imana rero uyu mutaga, ku mutaga habonekana icyitwa ijoro habonekana ukwezi n'inyenyeri. Ibi rero n'umuco turi kumwe. Ibi byose Imana biremye bifise akamaro kabi, ariko bitandukanye no gusenga. Aho Imana ishyirwa muri Kristo Tumaida aya 90 ati nimuze musenge ibyo bigirwamana. Yego bisenze kugwa mu muri. Ubisenze ni mu gikoni. Haleluya. Amen. Wamwisha mabonye n'undi asubiye avuye ngaha. Ubwa mbere wari wakerageje. Ubu byamucana. Hageze cyabisha byanga wose. Ngo yema mali kwa nasema ibuye ni mahaba. Yema jamani acha kufanya mahaba na majiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yote ni mtoto mahadili zabyimvura nini n'amasegenya. Reka gukundana n'amabuye. Haleluya. Reka twihandanirize. Wasomye ubuye mu kwasoma umugore. Acha bango basome ibuye. Obache bango naone mwenye mwanzo kusoma umugore ibuye. Amidu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanyuma atenya abanza kuvuga ngo twavuga ngo Yesu cyagiye yapfa ngo nine yamwishe ngo nine yamuzuye. Oya Yesu ramuzi. Yohana 10:18 zazani cyanditse. Yohana 10:18 cyanditse. Tunapekua maandiko. Yohana 10:18. Zani cyanditse. 10:18 kwa nasema hivi. Reka uvuga mwishe no hamuzuye zani cyanditse. Haravuga ati Ngo iki? 10:18. Leta maandiko. Nta numwe abunyaka. Hejuru ku 17 havuga ati igituma data nkunda nuko nyakuri ubugingo bwanjye batasubira kubwakira. Umva ndabona kuri nkongera hagira gute babwakira bandanya 18. yego nta numwe abunyaka agira gute abunyaka komeza kuko murakura ku bwanjye mfite ububasha bwo kurekura mfite n'ububasha bwo gusubira kubwarira. Haleluya. Mvuze ku gituma data nkunda bashaka kuvuga ko ari data. Uwabonye abanyine bakera bavuga none umva ko ari data uramuhugiye Yohana 3:6 jangamuka. Yohana 3:6 banza n'ishuri cyo naco nyene zari vyanditswe. Yohana 3:6 zari vyanditswe. aravuga ati ngo iki ikivyawe n'umubiri ikivyawe n'iki n'umubiri naco n'iki naco n'umubiri ikivyawe n'umubiri naco n'iki n'umubiri bandanya hepfo ikivyawe n'mpwemu ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu naco n'iki ni mpwemu. Yohana 4:24 jangamuka. Yohana 4:24 zari vyanditswe. nasoma mu izina rya Yesu. Reka kuremugisha Imana ni mpwemu. Imana ni iki? Ni mpwemu. Imana ni iki? Ni mpwemu. Bituma wijao na mpwemu nacho ni iki? Ni mpwemu. Ikijao ni Imana nacho ni iki? Ni Imana. Nyingine bandaba. Haleluya. Wote kimya. Avuya ho. Ajaba atumusi meruka siko yavuze. Yego. Ndanibuye. Nshaka toto ani. Aho mu gice cya mbere gushika mu gice c'14 anzaliho Allah yavuze ati jewe Allah ndababwiye umunsi mperuka uzoza itariki izi muri korowa ni kumva Imana yanyize umunsi w'imperuka. Haleluya. Amen. Mukosore. Ani 15 cyangwa mukauda gera muzahishuro Yohana. Korani 15. 15 Korani. Uri muzahishuro Yohana 22 baronde 12. 15. Sali cyanditswe tamandiko. Haravuga ngo iki? Bila shaka. Kiyama kitakuja. Umviriza ana muri Korani kenavuga ati mu by'ukuri umunsi w'imperuka uzoza. Nataka kusudi kukificha. Kandi nakinyegeje kubigirankana. Nisiseme nini kitakuja. Simbuka igihe kizozira. Ili kila nafsi ilipo kwa yale iliyoyafanya. Kuja mwese adoriwe adoharo nk'impembo y'ivyo yagize gute.
yakoze y'ibyo yagize gute yakoze korani tubwiye ati igihe kiraje umunsi mbere kuraje mukonda bunyegeze ivuga isaha iyo ariyo ngo niko aba yavuze ngo igihe kiraje ngo kugira ngo umuntu azohembwe ibyo yagize gute yakoze mbega uyazoza agahemba umunsi ibijanye n'ibyo yakoze ninde n'uwundi ni Allah cyane ni Yesu cyasho Yohana 22:14 cangamuka 22:12 ibyesho Yohana Yesu yaravuze ati Yesu kuza kwa Yesu avuga ngo iki Yesu kuza kwa Yesu ngo iki ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ndere umuntu wese ibigize gute bikwiranye n'ibyo yakoze ndarindi wihana nyaruta nzanira Yesu ashimwe cyane amena Yesu ngo aje guhemba umwe wese yuhanye n'ibyo yagize gute yakoze niba Yesu atari Imana azobahemba nka ibibazo bingahe reka ndamuringanize rero avuye aho akagenda mu itangura gatandatu ku 14 ngo Beteli ngo Yakobo yasutse ibuye amavuta ku ibuye nagira numve ko yarisomye akavuga ngo ndarengutse mananje ndarengutse niba ufite uwo murongo ushengaha ukaba ufite ushengaha ariko cyo kenda mukosore Samuri ya mkweli mwaminifu 3:4-5 changamuka mkweli mwaminifu 75 Unaweza muri Anuru wa Marijani paja majana na vino mwani Anuru wa Marijani tunaenda na mkweli mwaminifu Mungu wiki ukurasa wa 75 leta maandiko hadithi ya 930 Zaliandiko jiwa jeusi ati uyajira urahaja laswa de badala mukosore yavuga ngo jiwa jeusi ni Alkaba ngo mukuzungurukiye ngo bagiye gukora kuri Alkaba oya ni jiwa jeusi haja laswa badala kwikisha tana milevaro mahali havuga ngo iki havuga ati ngo iki jiwa jeusi ati uyajira ura ni kuume kulia ya Mwenyezi Mungu ni kwa kukunyo kwa imana yacho Allah katika ardhi muri iyi si bandanya basi nuko rero atakayeigusa kafungamana na Mwenyezi Mungu haravuze ngo iryo wegirabura ni kwa kuboko k'uburyo kw'imana yabo mw'isi ni kubisobanure ngo ukuboko kukubafu kwasigaye hehe mwijuru ukuboko k'uburyo kw'imana yabo kuri hehe mw'isi naho nyene mu buryo bw'ibuye Muhammad guzorikora kwazora mukanije n'imana yiwe zana umurongo uvuga ko Yakobo yavuze ngo uzokora kwa rya yazora mukanije n'imana yiwe reka gusengira ikigwamana vayo Yesu arakeneye reka mwari bamufata ikidugira ari ndiye ko mukizwa nta kidahindiriye nawe musiri mwizera turaja mwijuru Yesu ashimwe cyane nta kindi kinahindiriye ni mwizere twamira mukiza twigire mwijuru baje kudubiza mwisi y'amarushwa haleluya reka nibandanirize mbega rero maze umugendanyi wa Muhammad yisomare kuna la hatwabe mbega Omari rije wekiraburiza kwiki ipaji y'amajana 28 cyazamuka hadithi hadithi ya majani 19 y'amajana 29 majani 29 havuga ngo iki iravuga iti ngo iki ndayibonye mwarimu ngo iki iravuga iti ipaji y'amajana 28 okay nahashitse mwarimu havuga ngo iki hadithi ya majani 19 havuga ngo iki hadithi ya Umar huyo alikarimka ni Omar kuna al-Hatwabe bandanya yeye alifika kwenye jiwe jeusi umvira Omar kuna al-Hatwabe yaragiye katika hali alikuwa yevile ngama mikono asenga acha kuvangu iki akalibusu akagenda alisoma ngo akasema akaravuga ngo ajije kuripe ajije kulisoma cha kuvangu iki akaravuga ngo iki mimi atije Omar najua kwa ni jiwe hauleti madhara atenda zikurikiwe atachumaza nacho wongira na wala haunufaishi hali cho Maria kama sikuwa nimeona mtume SAW akikubusu iyo natakona Muhammad yawe agusomagura nami Umar nisingekubusu najao mazina likutumanya ngo ndikonda gusoma ndazi kuri kibatacho kimaze haleluya amen nata ukorya batacho limaze uyu mugabo yari ncabye ati mugabo nuko nabonye Muhammad ariko arabikora nuko nabonye Muhammad ariko arabikora Yesu nashimwe cyane reka gusenga ikigwamana uyavuye ngaha yakaze ngo ngo yosuweza nyamabuye ngo ikigwamana byavuzwe ngo bifite ishusho yaba n'ubusiko yavuze ngo ishusho yiki ngo siki
ngo sikigirwamana ngo sikintu ngo sikintu yasomye nabi hasubiremo kuvayo 20 genda ku murongo wa 4 havuga ngo iki aravuga ati ngo iki ntukibazire igishushanyo ego cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe wasomye nabi kandi abantu soma neza kurara ntukibazire igishushanyo ego cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe geza none kuriya kwezi si igishushanyo ego nikiboneka ko ari igishushanyo kijya hejuru ku musigiti kijya sicyo uravuga ngo ni umuco wagikuye hehe none uduhaye umuco kuko twese tubona mu kirere nako ego koko akora iki ushakura iki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ukarushaka umuco uze kwa Yesu Kristo niwo muco w'amahanga niwo muco wakira amahanga ukava mu muco ni Kristo Yesu mwanya Yesu ashimwe cyane bana bazunguje umuco ko urizunguza umuco zitakwihanganira Korani 6:41 cyangwa Korani 6:41 byazunguje umutwe maelezo hapa mwike haravuga ati mwike haya ameshakuwa makafiri wa zama hizo walikuwa wafadhali kuliko katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko hao Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu wanaomba nini mizimu Waislamu wa zama hizi wanaabudu nini mizimu makaburi na nini makaburi na nini ya majini haleluya Weka kusengi Yesu na asifiwe sana haleluya haleluya amena amindu mbana mukosana wewe hata sio garukana nyandiko ngaha ngorinda wewe ngo Abrahamu yaragize gute ngo yararisoma ngo Abrahamu yaragize gute reka kumwambika ibara Korani Korani 6:3 maelezo gatandatu baramuwesha kandi yamuweshera gatatu 6:3 gatandatu 160 wowe uri kirabe ayinde watagoye bize kumutagera guye aya 160 harimo maelezo haravuga ati ngo ngwiki Waarabu katika ibada zao wajamii wasaida kibigirwamana katika ibada zao hizo za ushirikina imagwa kusanya kwao kubigirwamana na upotofu no kuzimia kwao wakisema wanafuata nani walizofundishwa na Nabii Ibrahimu no muri kwa kuzimia kwao babeshanga bakurikira ibyigishwa nande na Abrahamu bariko bararesha basi ndivyo wanavunjwa hivi haleluya ni uongo haleluya amen amito ndagwa imurongo kandi bavuga mukurikira ibya Abrahamu muri ko murabesha nawe zano murongo kwa Abrahamu yasomye ibuye haravuga hati ngwiki Nabii Ibrahimu hakuwa namna hivyo basi uko yarameza Abrahamu sema wao ndio muri ko bariko baragira gute baravuga haleluya amen Yesu ashimwe cyane mbega ndamurangirize hehe yakiyavuga ngo twebwe tugira mu gusenga aho tugira gute aho turaba ngo wenda kuraba rezo turabivutse ikintu barondeza amerekero ni telefone nondeza rezo konekisi mbega basha ifata hehe na busore ifata hehe mbega ifata hehe nawe mu gusenga uzi umuhamagara iwawe umuhaga ucinjira impene urimo haraba hariya azoca yihindukiza arondere konekisiyo mpaka hariya imaka Yohana 4:21 twebwe bigenda gute changamka Yohana 4:21 changamka ndasoma mu izina rya Yesu agora umugisha aravuga ati ngo ngwiki 4:21 Yohana ego hera kuri 22 ngo ngwiki aravuga ati mwebwe musenga icyo mutazi abayisamo musenga icyo mutagize gute musenga icyo mutagize gute manuka hepfo cyo dusenga icyo tuzi n'abakiza musenga icyo tugize gute cyo tuzi manuka hasi bagakiza gaturuka mu bayuda gaturuka hehe mu bayuda gaturuka mu bara hava mu bayuda bandanya 2023 ariko igihe kiza igihe kiraje kandi kirashitse nibo abasenga mukuri bazosenga data mu mpemu no mukuri bazosenga data bazomusenga mu mpemu no mukuri iratonda rezo nka telefone haleluya ndangize sindangize abayisaba ndagusenga ibigirwamana reka 12:6 Korani 12:6 sasa kumurongo maelezo Korani 12:6 uri hehe haza mwiki 12:6 sali byanditswe maelezo ngongo iki maelezo haravuga ngongo iki na haya hata petu hapa tuna haya kunyiki kuku haya
kuri aya hapa wiki na wengi katika wao waishi mu Waislamu hawamwamini Mwenyezi Mungu hilizari Imana isipokuwa na huku wanatia ushirikina. Waishi mu Waislamu hilizari Imana ureka kubanga no kuroga muzoroga gushajari nibareke gutimba ureka kuraba hasi muzoroga gushajari mu busobanuro bw'umurongo cyangwa mkaho nyene aravuga ati songo iki na haya hata pato tunayo umviriza turabivuze ngo hivyo ngo no ngaha iwacu turabivuze no kuvuga ngaha kujya kane muri yako musigiti birahari ati hapo tunafuata Uislamu wala dukurikira Uislamu tunafuata Uislamu na dukurikira Uislamu lakini ariko tunatia ushirikina pia ariko tulivandana no kuroga buke bandanya aho nyene tunakwenda makaburi kama tugenda mumba imisi yose kwenda makaburi turagenda mumba tukaambia tukatibwira tukaambia zambi Bwana databuja wamba uzongo uzongo ukifungua utaleta hapa pesa na kombe. Yesu achari muzima. Yesu achagize gute Arakari muzima. Mbona abakurikira ngo bavanga no kugira gute bavanga no kugira gute no kuroga siko yavuze ejo Yohana 22:16 cyangamka Desho Yohana 22:16 ndasoma mu izina rya Yesu agumugisha jewe Yesu hejuru 15 aravuga ati songo iki aravuga ati inyuma hazoba imbwa n'abarozi inyuma hazoba iki imbwa n'abarozi imbwa n'iki abarozi haje abayisilamu niko batubwiye twebwe abayisilamu tuvanga no kuroga musa turabarozi tunamo abantu bashira abarozi hashira abayisilamu inyuma hazoba iki hazoba imbwa n'iki n'abayisilamu inyuma hazoba iki imbwa n'abayisilamu haleluya n'abashakanye n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana haleluya amen ariko nimwihebure Yesu aracyateza bigahanza amen nimwihebure murashatse akanya ko kuva muri ahinyuma mukabayo mukitwa abana b'Imana mukitwa ubwoko bw'Imana akanya karacyahari Yesu nashimwe cyane amen haleluya amen reka ndangiriza ahantu rero mwalimu kuna mashehe wanatia ushirikina hapa tusomera honyele sana haravuga harabiki honi kowan icyenda kabahungereza icyenda gatuna gatandatu hasa wiki Waislamu Waislamu japokuwa waliona wasifuate nyao za wale waliopotea kabla yao yenda ukebuke umve ko mw'Abayisilamu ngo mwaravuwe kuva kera mumve inyuma y'abo bantu babazimije ngo wiki lakini ariko kwa masikitiko mengi ikibabaje baadhi ya mashehe abenshi mu bashehe na Waislamu na walimu abenshi mu baki mashehe na walimu abashehe n'abarimu bandanya wanakula mali za wenzao barya amafaranga y'Abayisilamu bagenzi babo kwa udanganyifu mu kubahenda hasa kwa kuwauzia hirizi cyane cyane mu kubagurisha ibiheko abashehe bagurisha Abayisilamu ibiheko babigura ku bashehe bandanya na tarasimu komeza ambazo ni vitu visivyo na maana. haleluya amen naho nogeza Yesu abarinde Yesu arabakeneye Yesu ashimwe cyane Yesu acyari ku ntebe y'imbabazi ucyakwa cyegana nogeza haleluya amen batanga umurongo wacu umwe wonyene maisha Nabii Muhammad pacha ndio ndangiriza maisha Muhammad jana tukianza sikanga biashara ngao ukurasa wangapi mwalimu tuna kabili changamka ukurasa wa 32 baadhi ya wakati hangati Maka tangu kabla ya kuja Uislamu Islamu buza ilikuwa ni mahali patakatifu kwa Waarabu wote sari kianza cheranda kwa kafiri bimaka kila mwaka buri mwaka walikuwa wakija kuhiji miezi hii wanaoitumia sasa Waislamu katika kuhiji kwao Moi maka cyari kibanza cy'abapagani bahora bagenda buri mwaka mwana meza Abayisilamu bagendayo ikibazo sikanga hakigira gatatu ibe naribonye ikigira gatatu tumbiza ko imaka
ubisamo utaraza cyari ikibazo cy'abapagani bagenda imaka buri kwezi buri mwaka isaha itaraza. Ikibazo mbega ko dusanze buri kwezi buri mwaka abakafiri bagenda imaka bakagenda bakazunguka n'iryabuye hama Muhamadi nawe araza namwe abayisilamu n'umunsi murabikora hagati y'ubwo abayisilamu muje mu nyuma n'abakafiri ba kera ni bande bagiye kuri dini ry'abandi. Ego nibaze bavuge kuko ibyo bakora nibyo n'abapagani ba kera bakorera. Bakora abakafiri bo babikora namwe umunsi murabikora hagati ye mwebwe n'abakafiri ni bande bivye idini ry'abandi. Umunsi umwe tuzokumva urubanza. Haleluya. Kabirangirize rero Yesu ashimwe cyane. Amen. Twagaruka hahandi ni muri Matayo 17:5 twamaze kuhatanga. Genda muri Yohana 3:41 nawe twasoma no turakubaka ikibazo mu Yohana 6:41 avuga ngo iki? ahumvirize neza. Yego Ndasoma mu izina rya Yesu. umugisha kuko iki aricyo datagomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira gute? agira ubugingo budashira na jewe nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Yesu agomba Imana atagomba kubona Yesu akamwizera ari ubugingo budashira kandi Yesu azomuzura ku munsi w'iherezo. Ko mwese kumwizera ntimuve namwe mukatubwiye muzozugwa nande kandi bazobahambanira iki muce mwivirayo. Mwamese abambere umugisha. Amen. Haleluya. Imana umugisha umwigisha tumukomere amashyi. 6:41 maelezo. Korani 6:41 maelezo. Avuga gute? Haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa hafadhali. Pole ngibi vyerekana yuko abapagani ba kera bobo byari mitende Katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu ubijanye no kwemera Imana kwabo kuliko hawa Waislamu wa zama hizi. usumba bana Waislamu ba kino gihe Wanaomba mizimu, asenga imizimu na makaburi, ububuri na majini, n'amashetani na n'ibindi byinshi mwene ibyo. Yego. Ikibazo cyanjye kandi gitahuritse tubonye yuko abapagani ba kera bobo byari mitende gusoma Abayisilamu ba kino gihe basenga imizimu n'ububuri n'amashetani. Kugira tumenye ko mwebwe mudasenga ibigirwamana, mbega muri Abayisilamu ba kino gihe canke muri abapagani ba kera? Kiratahuritse. Abapagani ba kera bo byari mitende mu kwemera gusoma Abayisilamu ba kino gihe basenga imizimu ububuri n'iki n'amashetani. Ikibazo ukwemera ko Abayisilamu kwa ba kino gihe n'ukwemera ko Abayisilamu ba kera ni bande basumba kwemera abandi? Muri make ikibazo cyubatse ngo ko twumva abakafiri bo bari mitende byo byagendeka mwebwe wamwoba muri abakafiri ba kera ari mitende cyane muri Abayisilamu ba kino gihe basenga imva n'imizimu. sawa Munyakiti cyumvikanye Akoresha umwanya fasta dusabe mwalimu wa midu aze atumbeze inyishu kwa Mr. Kaziri ngo ni bogari. Naam, ikibazo yatumvise mwalimu arishura nk'umwarimu kandi inyishu ndazi iratomora. Safi. Naam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ubajikero kiza cyane imbere yo kuza kuvuga irindi reka tuje kwanza somyo aya yatanze 6:40 Aravuga ati naam haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo ati ibi byerekereza abakanyi bo muri icyo gihe walikuwa afadhali bari mitende katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi mu Mungu kwemera ko babona imico yabo ku Mana kuliko hawa kuri gusumba hawa Waislamu gusumba Bisilamu wanaoomba. urabe ikirundi kitaki wale urama wetu zamira kwishuri gusumba Bisilamu wanaoomba gusumba Abesamu wabasaba makaburi wabasaba amakaburi majini na huwa kila ikishitaki dabara kandi iyo bashikiwe n'ikibazo ndipo wanaposhitaki kuwaomba hao niho rero baca bafata inzira yo gusenga no gusaba ibyo wakamwacha Mwenyezi Mungu bagaca basinzira bagaca bata Imana
kupotea, atongezayo ati kupotea, kukubwa, ati ukono gutaka gukomeye, kukubwa kabisa, ukono gutakara gukomeye. no kukasha nibyo. Wakaziri umwisilamu yoreka Imana akaja gusenga imva akaja gusaba amakaburi, uyo yaba yatakaye bikwiye. Uwo ni wo mu muriro, Uyo kabisa ni wo mu muriro, kuva kera kwari uko. uyo ni wo mu muriro. N'umumaraso wari ngaha uwaja gusaba imva ikaburi, uyo ni wo mu muriro. Nawe nyene bipfiriyemo kuko arashobora kwihana, ugasanga bipfiriyemo, ugasanga agize iherezo ryiza yihanye. Mbega noneho abesa mu bahogino bameze gute? 8:2 Korani. 8:2 Korani haravuga hati, Yaruta hakika wanaoamini kweli ati mu by'ukuri abemera Mana bukuri, abesa mu bukuri ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu, umeze abesa mu bukuri niba abandi Imana ivuzwe, nyoyo zao hujaa hofu, imitima yabo yuzura ubwoba, na wanaposomewa aya zake wazidishia imani. niyo basomewa amajambo y'Imana abongereza ukwemera, wakamtegemea Mola wao tu basi, bagaca bizera Imana yabo yonyene, uhoraho Allah. Abanakomeza kwizera kandi makaburi gusa makaburi, oya, hawana kuamini mizimu abo rero ntabwo bemera imizimu wala pango cyangwa pango, wala shetani amakaburi cyangwa shetani wala makaburi cyangwa amakaburi wala mengineyo n'ibindi. Uyu ni umwisilamu rero yemera Imana imwe rudende kandi yizera Imana. Ariko uzoja ku bintu nk'ibi, uyo asumbwa na mwebwe musenge Imana zingahe? zitatu. Mitende Abo kukazo bamwe barengeje abisi uwo babaye kafiri duburi, azabaye kafiri dubure. Turiko abarimu, turiko nishuye sinishuye, nukuri wishuye kazirana hejeje baba bakera yakerekana yuko abakaye ico gihe baraja kuiji muri Al-Kaaba. Mbega natwebwe bimeze gute? Arahigwa Maktoum page ya 38, Arahika Maktoum page ya 33 nakwigisha. Mbega bimeze gute? Ndiyo kabisa. Yosuwa avuga ati namwe bw'uwo mugenzo mwarawubandanyije canke mwarawukuyeho. Soma mumvirize ukuntu twebwe twabigenjeje. 38 anasema Arahigwa Maktoum, mjumbe wa Mwenyezi Mungu intumwa y'Imana Muhammad alipoiteka Maka, amaze gufata Maka, iyo habaye ingwano yitwa Fathu Maka, yari jihad, alikuta pembezoni mwa Al-Kaaba masanamu 360. yanyuze mu mpande za Al-Kaaba ahasanga ibigirwamana 360, akawa akipita akiyachoma kwa fimbo yake, yaratambuka akabiturira n'inkoni yiwe na kuyangusha yote, yose agaca yatembagaza, kisha akaamrisha yatolewe nje ya msikiti, hama arategeka byose bikugwe hanze y'umusigiti, abijane hanze na kuchoma moto, baca barabiturira na kashafu akaragashabo. Rero bamaze kubiturira hamaze kuba heza rero, je yuko mara byose byakoreweho byasizwe n'abahakanye, niho bace batanga gukora iki mutagatifu mweranda biki hija. ila harimo kimani anatiyoze Ataratangura hija, abasigaye umwaka umwe Imana agira iki ipi. Habaye ingwano bitwa Hijjatul Fathu Maka jihad, bahise Fathu Maka navyazi. ibi navyuziriza bese abanye nevyo bagiye madrasa, wona zikumwakanyi number 1 na vizi. Salamu alaykum. Musilamu yosega ijini ni gusenga Yesu. Assalamu warahmatullahi. Bose nabo batandukaniye rega. Oya no kurusenga ijini ni usenga Yesu bose ni mu gikoni mu muri.